who Chief Executive Member CEM ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC Mawphor Youtube minta ka sing ka peniturik lebiar arjapsan kepada ka sing sedang ikador bar la Wanrah ek mang tyngka baduna ya ka jing pelut da khatwei klur lai pu ar lak tyngka na ka bentau snam ar hajar ar pesan ar hajar ar riew kani ka mang tyngka ka kynthup ya ka jing yo kaba ar spa sao po san klur kendai po lak san po san hajar kendai spa tyngka kat ba ka jing pelut pan ka kot shaka ar spa san po nyau klur ar po lai lak sao po sao hajar ar spa tyngka bat kani ka pau ba ka jing pelut ka he ban ya ka jing yo hadu khatwei klur lai po ar lak pra po pra hajar lai spa tyngka kat kum kani kamang tyngka bala Wanrah CEM kat kum ka rule 109 jong ka Assam but Meghalaya Autonomous District Council Constitution of District Council Rule 1951 jong ka District Council la pensngo ba ka jingyo jong ka council na ka bha pisa due na ka sorkar jilla hadu kalalingkot ar hajar ar pesan kalalong kabayad bet wat ya ka tulap kabadangsa on sepalat nyo kat ba ya ka area jong kinong tre ka council apalat hadu prapo persen na ka fund jong ka council jong ka financial year ar hajar ar pesan na ka benta ki wede ki kampen roy ki bawan na ka sorkar kami centrally sponsor scheme jong kusnam ar hajar ar pesan la yok priang riew lang lai pu ar hajar sau spa tyngka Lyngba ka Digital India Land Record Modernization Program DILRMP but na kitit but United Grant ka council klala ban pentrikam hadu sau spa ar tali ki scheme hakeleng ki jaka hapo ka east but west Giant Hills ki ba kynthup ya ki surang ki umbam umdi ka jingthiet ya ki CGI sheet ka jingtei ro ki pipes nalor ki wede Lyngba ka financial year ar hajar ar pulai ar hajar ar pusa na kaliang ka council kala dep ru ban play ya ka giant ya dorbar hall ha ka ar pulai terik October ar hajar ar pusau la pensngo ba ka executive committee barim kala shimru ya ka rai ha ka ar pratereng July ar hajar ar pho ban pendunano ya ki nong tre hapo ka council na ka 6,000 South Park handai pho shaka 6,000 Arts Park Hatsan kumjuru ka council kala dep ruban pass ya ka an ba kynthup ya ka Giant Hills Autonomous District trading by non-tribal first amendment rule arjar arpulai nolor ki wede haba penkun CEM ukhat lang ya baro ki para MDC ki bala job ya kani collection shapo ka JHADC bakin long ki baya trailang bat ka executive committee ban penya chakhamat ya ka council haboro ki liang Government made law is approval distribution of West Nations haji day bat ki solution kumabyo I bat ka power to solution darao mungkin somebody the person state yang yo is city approval na distribution haji day bat ki but the solution na daw ni Islam man po ay hindi place of business like baca ini bicara Mr. Chairman sir kam kani ka jingli wito wa mantra riew member napo wa stra ejiskia jingi dia di gerak om em apa di gowi gerak apa di geraknya tetapi jingi dia apa lah jika dia lagi awal berkuasa nah benchmark yang gini kan cepat bagi aku mau in charge dan still
kenika kecingkli yang lan spiuk nadagam tela wa ukit kata mijing semapu yang MI kecing benar yang council ikini ki man wajia ko yang kenika subdivision lagi kecing tau bagi pau dan hamsau pihak kalau dapat awak perview dah kwa ukit kayita sinjam yang council kecing tau bagi kecing rumah ke wajia. Jadi jingkul mar wajah pergi di senang dan ekar di birat ramai lo, new dan kita. Mereka ikam konsil, mereka ke office. Iwan engineer kerja, mulai Lyngba konsil bercakap Lyngba tahu sini. Mereka pergi ini dah, mulai berkot kata konsil tahu. Dia pun setiap hari yang dia bercakap yang berlaku dan murah ini. Congratulations 2024. The answer is the total consumption of limestone by all the cement plants from 1st April 2023 to 21st March 2024 is 1,11,36,276 metric tons. Kamu medikannya jom kilo, lepoi ke juga shemphang aja, kami aja menurutkan. Boleh pun saya juga jawab pada fungsinya yang menjadi Jerman. My supplementary question is, sir, how many cement plants at present are still functioning in the jurisdiction of our council? Kamu TV juga lebih ini. Tuan, hari orang orang itu tadi, tuan, kamu di luar, hari ini tuan ada. Ya, orang itu juga kantam yang live school. Ya, live school, sedang kerana itu main lot, main supply. Main lot live school tu, persun dan ni, dua untuk ini. Jadi jauh waktu ini, dia kan juga contoh live school, memang dia harus kamu sebut baik, kiba mandi supplier yang lain mencari di kampung. By official duties, we have plenty of stuff. So why not? They cannot arrange to operate by its own. We have plenty of official in this department. We cannot operate by its own office. That is the supplementary question. We have plenty of official. We cannot operate by its own office. Not allowed to privatize that kind of big office in the jurisdiction of the country. Stasiun Masa di Kabupaten mana yang tahu ini section forest yang di forest protected dan dari percakapan yang lalu. To the budget at hand, I would like to highlight here that the Council's budget for this ensuing financial year 2025-26 bears an estimated receipt of rupees 245 crore 90 lakh 55,900 only, as against the estimated expenditure of rupees 257 crore 23 lakh 44,200 only, thus reflecting a deficit of rupees 11 crore 32 lakh 88,300 only. The detailed actual receipt and expenditure may be verified from the actual balance of 23 and 24.